Sesotho Media and Development e kgakotse ditokomane tse pedi tsa thare le thobalano, mme tsona di bitswa National Advocacy Report le Lesotho Pleasure Baseline Report. Ha a bua ka ditokomane tsena, ofisiri ya phethahatso Sesotho Media and Development Dr. Lelokwane Lesia o itse ditokomane tsena di hlalosa mathata ao batjha ba kopanang le ona, sesosa sa mathata ao le ditlamorao tsa ona. A re qetellong ya ditokomane tseo hona le dikgothaletso tse arabelang mathata ana ao batjha ba kopanang le ona. SMD, as we call it sometimes, is a non-governmental organization that uses the power of documentary film to disseminate information on social development issues. As I have said, our main task is to disseminate information on social development issues, and some of the issues which we have been working around are summarized in the report which we are launching today, being the Lesotho National Advocacy Report and Pleasure Baseline Report. These two reports were made by the youth of Sesotho Media and Development in support of our main donor, Bread for the World and Amplify Change. Facebook ho advocate la taba tsena hape motse e ke ntse ke kene ka hara ona bakeng sa hore ke utlwa maikutlo a batjha ka ditaba tsena ke ha mohlalifi jwale ha mohlalifi ho la hlaha qholotso ya bona e kgolokgolo e le child marriage ya ba ka tlasa yona ho hlaha taba ya hore the effect tsa teng ke teenage pregnancy, lack of communication between parents and children about sex and relationships, lack of SRH services, le taba ya domestic violence. Ke batla ho ya kreke mane ke lo kopa the morning after P. Ebe ha ke fihla kreke ho tlo ke robetsa hore a gona re tseba bana ba kana ka wena ba ile a thobalana wena o yetse ba na go entse tsana ke gopola hore the morning after pill di sebetsa within 72 hours ile matsatsi a mararo ha ke ntse ke sokola hore na ke yana ke kae o tlo fumana hore ngaka e ke tlo ya ho yona e hole kwana ha ke na le transport jwale ebe ke mona go ke tlotla ke ima ha ke se ke imme motswadi wa ka baka la the society ha ke le ngwana ke hla ke le pregnant ke sekgobo ka ha motse le ka ha lapa le suki ngwa ke le sekgobo ke siketso batswadi ba le ke ngwana fela ke kgonne ho etsa ngwana tae mo e go bula ha o go fihleletse boemo ba hore nka iketsa tsa qeto ya hore ke nyalane le motho wa ke sa sheba hore na ke tlabe ke le mo kae di mo ha ke fihla ka ga lenyalo ka mane ge bana le ba bebi le motho e ka nna ba ha re sebetse go sebetsa taba e mo ka bo yona e go re ama ke fumana o santsa ngotla le go ngotla hobane re se re sa utlwane ka maikutlo le ngwana ke yona ka ditsena ho re shebile o hloka diphahlo o hloka ho dijo re dinka ka dintho tse kaofela tsetelong ya letsatsi motho sa ga hae go bete go hore ke ipolaya ke kgabane le taba tse ngata ke ntse ke sebetsa motseng wa Hahlaleng ke sebetsana haholo le ho advocate la child labor ke a gola ho ile ho tla tlhokomelong ya batjha ba Hahlaleng le hore ka hare ho motse ho na le taba ya child labor haholo ka mora COVID-19 tjena bana ha ba sa kgutletse sekolong and ha o sheba wena bana ha ba sa kgutletse sekolong keng o tlo fumana hore ba kwa ke bohloki ka lapeng batswadi ba felletswe ke mesebetsi ha o sana mo ba sebetsang ba sitwa ho patala bana school fees ba sitwa le ho reka uniform fela jwale sena se baka hore ebe bana qetellong ba se ba sa ya sekolong ha ba se ba sa ya sekolong ba tlo qetelletse ba disitse ba hirisuwe ba sebedisitswe malapeng to make extra income e le ho supplementa from e batswadi tseng ba e thola diphisong jwale batswadi ba qetelletse ba sa hlokomele hore khiriso ya bana ke tlola ya molao because ha o hlokomela ha se Hahlaleng fela empa
mo ke seng ke tsamaile ke hlokometse hore dipakeng tse ngata batswadi ha bana tlhokomelo ya hore ho hirisa bana ke phoso. We advocate our sexual abuse social media. Dintlha tse hlahileng e le sesosa sa sexual abuse ke tlhokahalo ya tsebo ka ditaba tsa molao le dithethefatsi. Mo ke ithutile teng ke hore batjha ba sebedisa dithethefatsi mme ha ba le ka tlasa kgatello ya dithethefatsi ke mane le hore batho ba baholo bo re lebelletse hore ebe bona ba ka ba sebetsang ba qetella ba ka kena thobalano le bona.